Hai menaze ting choma I zaiklum main cheu zikreuze de setting kum chana jeng khaise madai dam mai ting chua derin sa polia gera dale North East State Assam Dimahso District ya 6 sedel je kangum mebo 6 sedel Protection Committee members mene Honorable Minister Nandita Gurlo sa je haflong kiginen znai hamamai ge ngo hodo jango kampo dele je ka chule zai chige pasong ka ta tibe Pekeu zing kaises na mage maibang SDO daga pichangai be Assam gu Chief Minister daga pichangai hange samro junnu be memorandum do pichangai dele jaga chedele Zane North East State Assam ge VIP gu culture tungar hange Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne tetibe mamai ge saje public mengo kang ngo me minister mleine zane government officials mramendu punigu chika je chamchai je kababe kan tawbimi electricity bill je peigulei je kachule zai pasongka pasama minister mleine gu kababe puniki ge kan tawbe electricity bill je state government ne pay je bamdle achelus du chuna pasoma bugu chief secretary soma zana mimi ge du minister mleine puniki ge kababe kan tawbe electricity bill je ndi ke hziket gene sevje punigu chika je peichugu dle je Assam gu chief minister ne salai Zane North East State Assam ge namailut ge tingruin do hangdai di bzegna Guwahati ge hadu in to hangdai je zemanam rame lungka hrew dlei je bam dlei Zane North East State bam ge chamcham ge chuna tingrui beze India Meteorological Department IMD mene saje ruin do hangure lei je ka chulei Zai hlu ta teme kalak siam ramze namai Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne Varanasi Uttar Pradesh ge ngo hdo jangom pogulei zai chiga PM Kisan Samman Nidhi scheme lamgene ngo jebam bek charangkang PM Kisan bam hangge misui ibsam creuses na installment charangkang 20,000 crores pe pakai dai gudlei zakat chedlei zai chiga PM Kisan bam leina hangge namailut ge creuses na installment je ngo dai gudlei Zaichuna tinga North East State Manipur ge hazat kana ku kimanai kime kage kaklebe pet beze ting komne hangdi je saumak zabam zigena Manipur ge kaklebe pet blam ge pize Indiaram gu Union Home Minister Amit Shah nen znai hamamai ge meeting ge dibang wote dlei zaichiga Amit Shah ne saja Indiaram gu Ministry of Home Affairs MHA menachuna Manipur ge kaklebe pet blam ge na hazat kana kimanai ku kimze ngom po chidai gu lei zakachudlei Zai Manipur Churachandpur District Emmanuel Kuloge tetibe kammai tingmui ge kachingme kukime kachipai peting kumrak te set koze luichi mangmana de chan dilei zaka chedlei pachukang gi bihi ge police mena saje piki ge prunna bamlei zai piki bome wangdai de ge hazam je ngaudaw delei zaka chedlei pakring be ka hazam be gena ipelakti je chai dilei je salei Zane North East State Assam Silchar gana Manipur Imphal tet pagarim puki National Highway himroses na zirebam gana kuki mahpui maram menam pui kitu nam dip zigana mro ibe pungba gari gidi be truck re meten do chilak tiza hai mingeuria saulali zakachuli Zaneteti ben takmai ge Manipur gu Governor Anusuya Uikina Indiaram gu President Draupadi Murmu je New Delhi Rashtrapati Bhavan ge ngo hodoze ngo kampau dele zaka chudele zaichiga Manipur ge hazet kana ka ge kaklebe ka bok be begine puniki tension di mei puniki hemine ruton di mei je puniki nga je bamram je close pizening tingyu gar hang rangai le je salai Kanchenjunga Express Zemanam je pungba gari tibe Selda tedbe Kolkata West Bengal Taigen znai mamai ting choge mro ibe pungba good train je gi hedauze kaklebe pet begina zema chuna hangkreming ye chai changdlei je achu ja hangrak srok me ka hazam lei je ka chulei hangkreming ye me chai di brogena Kanchenjunga Express gari tibe zemanam je pungba kakraibe pe driver do chai di lei je ka chudlei zai chige gari tibe zemanam je pungba train number 13174 Kanchenjunga Express Assam Silchar banai Selda Kolkata ka tet ka halakolei zai chige accident je kaklebe pet begina zemana ka zamme zene chaiba khaja ai suna pen ki rahangen no mai lei je ka chulei
Zai Congress gu leader Rahul Gandhi tati bel Lok Sabha election ge seat kana Kerala Wayanad ge banai Uttar Pradesh Raebareli ge kantha bge kana lui dui pedle achelus du Uttar Pradesh Raebareli gu seat tei dulei je salai pause gen chuna Kerala Wayanad gu seat kan ro be pet bge Priyanka Gandhi ne baipol nta gulei zaka chulei Za Indiaram gu PM Modi ne North East State Tripura ge 2.5 lakhs zemna lutha teme Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan bam na hangya ka charangkang 48.95 crores paypet kaidele zakat sedele Zana North East State Assam Dima Haso District ne busy Armstrong Changsan ka chebe peuze Cuba ke dege Indiaram gu ambassador hangya klangze Ten tip kain delay zakat chudeli. Zate tiben chewkyu zis kui maige Jammu and Kashmir resige nam kya spy mena gari zemnam ze pungbe bas kang giblamge Indiaram go Ministry of Home Affairs MHA mena National Investigation Agency NIA mze Kamet rahangge balagain delay zakat chudeli. Zana Indiaram go Prime Minister Narendra Modi bena US kadai go National Security Advisor Jake Sullivan zanai maige National Capital New Delhi ge ngau hadauze ngo kampau delay zakat chedele zai chige US manai India makage ngo puina kyateuze DCE ze lungbe kage banai gedere into chura blamge zana country kana kage nagumze into chura me kache blamge misonga ze sampatau gidi bremze ngo mpau kyule zakat chele zana All Indian Football Federation AIFF ne North East State Nagaland ge na minahang kyat bezi Mechi Valley yasu patingkum himreze mingyu ko ze mipinan suize kanta bige Piazening tingyu rahang railang ben Nagaland gene National Football Referee hang kalangai delay zakat chedele se hing die makbata tebe zaina milungai lakbe North East State Assam ge mpuinung ne pana tingkum ket kyu kreu ko zen chi chi ne nkeu cigarette ntim rahang ge pe zaina hazau khamne be sak rahang ge pe le za chule pose gen chuna nimnu ze pana banai puize Child Welfare Committee gu custody ka bangela le zakat chedele za pe perege chuna action nu rahangya investigation nu lamule za sale za Congress gu leader Rahul Gandhi ne tati Lok Sabha election ge pa vote gi ki na dupet bam Kerala Wayanad gu seat te magza daite be ipzigna Uttar Pradesh Raebareli gu seat te dilo designa Uttar Pradesh Raebareli ge pekyang na me ki bzigna chlia Uttar Pradesh Raebareli gu seat te delay zakat delay za Kerala Wayanad ge Congress gu leader Rahul Gandhi ne vote lakna pere ne dui pele zakat delay ai gena na mai chekyu zikreuze de setting kum changna jang kaizem dai dam mai ting chua kidere insa paw za loi gai delay pigai zain kingai ni mlei ne ze to delay